A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpat naya uditan udi ka pamawu saya si ko mga kalbihan. Giyang kai ulan-ulan kapapantagan tanuron ginan su ulan-ulan Ramadan. Hadis amya katitayan si ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Miya katitayan hadis si ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu apiteru iyan mata anasu Nabi sallallahu alaihi wasallam napiteru iyan idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Igira kon miya talinguma isaun na miya aden su di ika tigre di ika puasa o piteng gisaan rekano na fala yarfuth wala yaskhab di pemanaro sa mga kateru dianggal isaun na kateru piyakasisingay kapanamparasa wala yaskhab na gudi pupesong di niyan purun sa mga kateru iyan. Ayamana nagyang kaiya kapamosa na pedesa biatan di inian rakatado di imbiat nagyang koto kapipindiar atano si eko kapipindiar atano si eko mga kapananaruan tano kakagya so kapuasa na pede sa ndawan agyang kai akapamuasa nagupad sa pemakabatal si eko balas o kapamuasa agyang koto di ka pipindiara si eko mga rarata kapananaruan. Mana niyan na so kapamuasa na ayamala ay paganda unian ko mga barapuasa na giyang koto kabaloy o mga barapuasa ukeparo na disiran din makatero inon tabo so katero apakang gaya guna. Isaun na katero ang mga tadem-tadem si ikwalla, mga pudi-pudi si ikwalla, isaun na basiran din raranak amay kuda amabtero iran amapia. Isaw to amituturo ang kotua kaya aluya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tiga na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan awil yasmut. Sadin sa tao amya baluya paparatian yan su Allah subhanahu wa ta'ala nagu paparatian yan su alungan na mauri na teru sa mapia udi inabadin gegenak atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua mialu Nabi sallallahu alaihi wasallam mipantag si eko kapipin diara o bara puasa si eko kapananaruan nagyang ko tatigin na man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa min Allahi fi ayyada'a siyamahu wa ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ayamana itu na sadnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao dinian katalikudan udina dinian mibagak agyang koto katero saka pamaganta katero saka panutia wal amala bihi nagusukang gelebekasi iko kapanutia walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu na dedna kadiyat wallah isaun na dedna akinanglan wallahu ta'ala sa kiat tigrian sa kini taga kanian si eko panganang kanian na gusto panginginom niyan mana da baliw puasanya sumpa tagian ko to hadis sa pugusentan no tigian na fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sa'im fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sa'im. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ko isinta sa kanian o isa ataw udi na makim bunuon
na aya buah isembeg ubara puasa na beter unia na ini meruun saim mata anasakan inni meruun saim mata anasakan na tawaku adi tigre si sagiang koto kia pangan dawa o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko bara puasa sa sembeg sa aya isembeg ubara puasa si iko tau amaki peken dewasaon isaun namaki pembunuon udi na pemanaroon sa mga sulangati na sok kapteru anianon sa sakan na di ako ditiger na aya miya kalala a ungoto nagyang koto akapakapetenud agyang koto ataw adi imamanaro sa sulangati udi na di imamanaro sa ipekerakarap ipekerata aginawa o taw abara puasa na anda din kesembaganian sang kotua inni imroon saim mat anasakan na tawak wadi puasa na kealin agyang koto magagedam agyang koto adi imamanaro sa marata sa makapetenud na kepakai aya maunganian nagiang koto mabawi iyan agiang koto amieteru iyan mga rarata adun kiatan manakan atutul mi pantagsang miya kaisa na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na padiyan so Abu Bakar radhiyallahu anhu na damatina miya kau magera na sakatawa Arabi sakatawa Arab apuun sa ay maanan yan na kapuruan isa ay pembeturun na Badawi na sunso kaya pa ka ubay niyan si ko Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu na deden paniru sirub na di inian di pamanaruan sa mga rarata di inian di pamasongan so Abu Bakar radhiyallahu anhu nago taman sa di inian di panintaan na si sagiang koto di inian di kapamanintai si ko Abu Bakar na di inian di kapamanaru isa mga sulangati na miya ilay Abu Bakar asun Nabi sallallahu alaihi wasallam na makalala nga sa buntalyan ay maanan yan nakasasawaan pa na ngipenian sa kapaka sisinga yan na kaya ko deden na parpay deden taragagyang ko to asa kataw Arab sa dinian di kapamanaru isa mga sulangati dinian di kapamasonga si ko Abu Bakar na damakategre so Abu Bakar na miya sembagian si ko sabad ko mi alwin yan ay maanan yan na nakia kaya rangitan so Abu Bakar na miya sembagian lagi ang ko to asa kataw Arab na so kia sembagan yan sang ko to asa kataw Arab asopan so sabad ko mini sembagian na banyan tiarotopi sa lagi dang utak kaya pamanaru ini anun sa mga rarata na miya kariba beng aparas miya karimeng aparas o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam raks atau miya likud tiya likudan yan so Abu Bakar sa din udas na kaya ko may layo Abu Bakar ato miya karim mga buntal o Nabi na tiya likudan yan sa din udas si ko Abu Bakar na miya salopugo Abu Bakar apa agiraw aya Rasulullah ino kagiya ko paganaya dia kunyan di pamanaruan sa mga sulangatay na may ilayakan atong aned na makalalanga sa buntal ka na sudun sukia sembaga koron sa sataga buka kalima sa isagiyan ko tuwa sabad ko mga kateruyan na may ilayakan na amiya ka rin mga buntal ka sa taman sa tiya likudan akong ka na miya teru Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko Abu Bakar atigay na hey Abu Bakar ay mataan atigay na si isagiang kotoa masa adir kadika pamanaru isa sulangati agiang kotoa sa katoa mama na ini di makapi aginawa ko isa mo to na sumanga malaikat na lilibeteng kairan saya maanan yan na kapipi aginawa mga malaikat na raks mabuto atigen ni sabab asakan nami kapi mambu aginawa ko na makalalanga sa buntalakan weda tigen na sudon so kia sembagang ka si isagiang koto ay maanan yan na sakataw mama na aya miya ilayakan na miya da so mga malaikat na yap man na sumiyang bikiran na so mga syaitan na di kuwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kebubayan ba ko mipaguubay ang mga talapedakan so mga syaitan aya miya warua ndo na mataan agiyang koto kasembaga si ko ay maanan yan na mga rarata akateru na ipapakatali ng mga tuo mga malaikat. Ugwede na so kagagang gena si ko ginawa sa dita din mas mbagagyang ko to mga rarata katero isaw na mga sulangati api apa nakapamaninta na aya bala sa imbagayon wala na aya mi pagpedakan na sa mga
malaikat. Gitu sabab pagian kai kapamuasa na amay ko titu kabayatano amakwatano so antap nagu hadap o kapamuasa biatan o kapamuasa na magagenggen tanu aginawa tanu sang koto mga tao apo pemanaruan tanu niyan sa ilat. Sumpah taging uto hadis atigyan na walladhi nafsu Muhammadin biyadih ibat ko wallah amaka tatangan ko ginawa o Muhammad la khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Kamataan kaso sengaw o ngari udi puasa na mamot lebih ya mamot seik wallah adiso bau o kasturi. Why? Walis saimi farhatani yafrahuhuma. Na bagian ubara puasa so dua akaso sunur ibke sunurian agian kota dua. Paganeron na ida aftara fariha bi fitrihi wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Paganeron na anded ni kapakapag iftar anded ni kabatalao di puasa si ko puasanian na masunur makapi aginawanian si isagian kota ayam ananian na kaya pakabukanian ikadua na andeden ikituna niyan si ikukadnanian na masunur sa sabab sagian kota kala akiti tilagaden ukadna niyan si ikubalas o kaya pamuasan yan. Panganin tano si iku wallahu ta'ala amapadtano si iku mga tao terimaan wallahu ta'ala so kaya tigrian nagu so kaya pamuasan yan nagu mapadtano si iku mga tao amia tarbiyan yan aginawan yan si iku kagageng kena si iku yamanan yan nararangit kagageng kena si iku mga rarata akapananaruan kaantano maparuli so ki pagpedaan si iku mga malaikat wallah mala na anan baloy sa mga panunuatan tano si iku Allah asimba menepenak ay pagi ikhlas tubuh halus asu-asuat si iku kadnantan wa rabbul alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.